السلام عليكم، ازيكم وصباح الفل. احنا الصبح قلت اعمل معاكم فطار سريع كده. معايا هنا طاسه سخنت اهي، حطيت فيها حوالي 3 معالق زيت. معايا هنا دول فصين توم اقطعهم ناعم. التوم اهو خلاص راح طلعت معايا. دول حبتين طماطم واقطعهم ناعم. حوالي نص معلقه ملح صغيره، وربع معلقه فلفل اسمر، اول ما الطماطم تغير لون معايا كده تيجي تتكي عليها كده تلاقيها خلاص بتطلع العصاره بتاعتها، خلاص هي كده تمام. دول معايا 3 بيضات، حط عليهم رشه كمون وهنزل بيهم كده. هبدا اقلب اهو. احنا بنقول على دي شكشوكه، مسمينها شكشوكه يعني، معرفش بقى انتوا بتسموها ايه، بس احنا عندنا هنا مسميها شكشوكه. هي كده خلاص خلصت، نشفت اهو بقت جميله. احطها بقى في طبق. معايا هنا بقى كده برضو حبيتين طماطم مقطعهم برضو صغير ناعم، وعليهم كده حته جبنه مقطعه برضو حته الشطه. كنت فاكراها حاميه بس هي ما طلعتش حاميه بالشكل ده. اديهم بقى كده تقليبه مع بعض. بسم الله. طبعا لو الجبنه قديمه بتبقى احلى بكتير قوي، بتبقى طعمها حلو اكتر. دي جبنه بيتي اللي انا عاملاها، لكن لما بتكون قديمه بتبقى حلوه قوي. نديهم كده رشه زيت. بسم الله. وتقليبه كده. وبكون كده بالشكل ده، بتبقى جميله قوي. وبكده اكون خلصت الفطار. انا هنا قليت بطاطسايه كمان. طبعا عاده الفطار بيبقى فول وطعميه كل يوم، حاجات من دي وانتوا عارفين. انا قلت النهارده نبسطها كده ونعملها حاجه من البيت ومش مكلفه ولا حاجه. فطار متواضع. اتفضلوا معانا بقى. هنروح بقى علشان نفطر. سلام.